دوباره سلاو بینرین مشره دنابرا ایران و اسرائیل هر کو دچه گران دبه و انجامین گران بخوره دینه ده انجام وی شریده هر کو دچه هجمارا کسین کو جیان خوش دست ددن تایبتین سیویل جی زیده دبه ده دیسا تواهی شوی هر دو آلیان لدیجی هفدو ایریش پیک آنین ده ایریشن ایرانه ین لسر اسرائیلی ده زیده یه 20 کس هروها ده ایریشن اسرائیلی ین لسر ایرانه ده 7 کس هاتیا کشتن. سه روژن دنابرا اسرائیل و ایران ده شرکی گران هیه. İsrail bi balafirên şer, İran jî bi füzeyan êrişan pêktînin. Duh di tevaya şevê de û îro jî her du aliyan êrişên giran pêkanîn. Balafirên şer yên İsrailê bajarên Tehran, Kirmanşan, Espehan, Loristan, Xuzistan, Hürmüzgan û başûrê Azerbaycanê bombebaran kirin. Divan êrişan de navendên leşkerî, qadên gaza xwezayî û petrolê hatin hedef girtin. Hat ragahanın da êrişa ser Tehranê de nêzî heftê kesmirin jivana 20 zarokin. Hat diyarkirin paytextê ji ber bombebaranê teqînên mezin pêk hatine. Artêşa parazvanên şoreşiya Îranê ragihand ku di êrişa İsraîlê de heft fermandarên din ên payebilind ên girêdayê hêzên hewayî yên Îranê hatin kuştin. Li gorî dezgehên ragihaneyên Îranê, balafirên İsraîlê îro balafirgeha Mehrebat ya Tehranê jî bombebaran kirine. Li aliyê din Îranê jî bi sedan füze avêtin bajarên Tel Aviv, Heyfa, Batyamê ên İsraîlê. Divan êrişan de gelek dever hatin bombebaran kirin. Hat ragihandin ku li Batyamê de êrişa bi füzeyan ya ser avahiyeke 10 qatî de herî kêm 6 kesan jiyana xwe ji destan, 7 kes jî dibin kavilan demane.